Hai menaze ting higima i awang riame zane hai menaze klum delay namai kru ke zike sumai ting higi kedere insa paulia gai radele North East State Assam Goa hati genen znai bai ke zihim rojike damai ge India ramgu Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari ne Assam ge garim pui ki gdibe National Highway Project nkai je sroka hachibe pmi krol changkreu je snaze hai minge mi teleu chura hangge je ting chu let pet betate gai dele je ka chedele zaichige Nitin Gadkari ne National Highway Project ka chibe Assam ge garim pui ki ka chibe teleu chura hangge let pet betating chu te gai bi ge je Dibrugarh tim su kya gene upar Assam Arunachal Pradesh te tauchil rabe be kanrui met mi chaize jane silcher gene Lailapur gene Barak Valley Mizoram te tauchil rabe jane National Highway 515 Dhemaji district gene North Assam Arunachal Pradesh te tauchil rabe je dut leuchu rahang let kaidele je kachudele Nitin Gadkari ne chigeting chu let pet betate gai bi ge Assam ge garim pui ki gdibe 2 lane jane 4 lane ka chambe let pet betate gai dele jane Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne Union Minister Nitin Gadkari je 4 lane bai hata chariali gene Tejpur te rabez dut leuchu rahangge kyam gai dele je kachudele okhom mala scheme lam gene te je bam ge Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne Union Minister Nitin Gadkari je Central Fund lam gene chigarim pui ki 4 lane te leu rahangge krol hai mingeu je du ki gai dele je kachudele zai chiga Assam gu Chief Minister ne 4 lane garim pui ki bai hata chariali gene Tejpur te changra bet leu rahangge krol hai mingeu ki gai bi ge krol hai ketga tuai je Union Minister Nitin Gadkari ne krol hai sruk pe rahangge kam keu gai dele je kachudele zai chiga event program bam ge Union Minister of State for Road Transport and Highway General Retire VK Singh jane Minister Assam Cabinet lam gene Zemena gi ki me jane Member of Parliament Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive of Dima Hasao Autonomous Council jane Senior Official me the Union Road Transport Ministry National Highway Authority of India me jane Zemna ka cham me wangai dele je kachudele jane North East State Assam ge agari impui ki project cham lam gene teleura hange Indiram Central lam gene ka charangkang fan langkyo changdi bje krol changryak skui langkyo changdele je kachudele jachuna Assam ge agari impui ki te jebambe ongoing project je Dubri Pulbari Bridge jane multi modal logistic Pak Jogi Gopagya jane 6 laning of Guwahati bypass jane 4 laning of Ndrim Banglo Jetingka Harangajau jate tezelale jeka chudele jane chuna North East State Assam ge garim pui ki teleuchu dai rahangge upcoming project bambe dai jete sedla muile jeka chudele kilometer jane haite se jekna jane ka charangkang jane krol chang dai je haite se je himre je srugmi jane chuna te tezbambe ongoing project je rex rug zemdai la mui jane kilometer changke je haike je squeeze ne rangkang krol changhim rejes na je hai snale izaka chudle jane teloi dibe complete project je hai ke je him rejes rug jane kilometer changna je rak squeeze ne rangkang ti tate ni be krol changkrew je na je hai ke je rak rug je madai mi ti tate ne le izaka chudle jane chuna North East State Assam ge gari impuki Indiram gu Central lam gene tele rahange kacharangkang langke bi ge je project loi dibe te te je bambe jane te dai rabe plan te je hai na je dai je se zaichige kilometer je changma dai je rak squeeze ke zaichige rangkang plan te je krol changrak squeeze hai snale je ka chele jane North Eastern State ge garim puki National Highway Project bamble na pije review te je ro meeting bam rahange Indiaram gu Union Minister Nitin Gadkari ne te ba bai ke zimre mai ge Assam Guwahati ge kugai bi ge Nagaland gu Deputy Chief Minister tiar zilang le je wangai dele je ka chele Zane Nagaland Dimapur ke gas cylinder pe min to di blam ge je Dimapur ge zemna me bam ramene sam je langwang dele pause zigene Nagaland Dimapur chaiki ge gas cylinder pe min to di blam ge NLTV mene te je ground report lugai je Dimapur gas agency mene ipolam ge rang chi gai je Dimapur Municipal Council mene approve te goi ko le je ka chudle zane Dimapur gas agency mene saja go down ge delivery service bam be du public safety hangene shutdown te to nudle je ka chudle delivery service go down ge kai ta gudle je ka chule
Zai Sri Lanka ke deiga India ma chuna visa zane passport nga zet beite do du dile zai Sri Lanka changge chuna Thailand mena du India meja visa nga du Thailand ke deige ze te beite do du le ze kam ke kai kak dai dile zai Thailand mena Thailand ke deige India meja visa nga le du te beite ro hange pi hi pe gai bize makum ting kum changna ze kai ze madai kru ke hezi ke dia ka changbe ting kum ket pe gai dile pose zigena chogume chuna tinge Thailand ke dei midaga ka charang kang bamlu ze madau du ngaugai magze ngau nei le me hanga ta dau du dile midaga visa passport nga le ze megu current documents na le ze Thailand ke dei chuna ga ze dau du dile Zane Delhi ke Municipal Corporation of Delhi MCD mene Hamaidim Zomra Mugu license renew te zaina ka chiba license du paypad batate gai dile za chige MCD mene hingde ka chibes du kai dai ze Delhi ga raka klumbe bam gena 150 meter lunge za meize dim zomagra hange hingdi ze du kai gai dile ze ka chule The Canadian kedege Chinese app WeChat Russian menet lepet beze penigu privacy security hangena country luigena namze kamto nele zaka chudle zaina chuna Hamas manai Israel me reite blam gena kedere kleulia zan chodi bzegena Russian kedege Israel mezet beite tara hange Israel mena rangai dele zaina chuna Hamas manai Israel me reite blam gena China mena penigu map gena Israel meza luto nele zaka chudle The third editions of Ngolu Hegui Memorial Volleyball Mebana ka page Khan Tabet Championship Trophy Nai kum ting kum changna jang kaise ka chom prin Nagaland Inter Village Kizang lo kloge wangdara ba crew ke hizis nagana skui mai design ntagule ize ka chodle zai chige participate jan ta nei mele na chira hange nangnui ka zawra hange entry fees changkya hai mingye lugu jana chige cash prize ka charangkang champion ku duima hange changhim repegu jana runners up ge ja chang kai pegule ize ka chodle na chige kan tabge cash prize rin magza individual gana do best spiker best sitter and best player hang do changka pegule iza ka chodle za registration te hange na lang ba hazi za wangdar ba crew ke hazi srogle suppose jigan ta nei mile na close rin lunga lungmra ma entry se te lo I po peregena entry te razana laksi ra hange phone number pe ga 7627960303 60097 20779 iPod number ge halak daw dile zaikan tabige hingyotu je wangar ma special guest ER Siangchin Ndang executive engineer department power of print Nagaland jana guest of honor je me hosol neka OC fire print jana convener je organizing committee gina namra chang heguina changai gule jaga chudile Zane North State Assam Haflong Banai Mahurge Mini Electronic Hub Zeme Mobile Store Gene Tetibe Baikeuge Mobile Ka Chaimele Nechira Hange Lucky Droze Chonai Krukeu Zikna Ba Maigene Teugule Zakachudele Aigene Namai Relama Krukeu Zike Sumai Tinghigi de Rain Sapo Zaloi Gaidele Pigai Zain Kingani Mele Neze Todele